Maya pasisilim po kaya katamungan at syuta na po king Biyernes kadwampulot kapat ning Domingong ikaraniwan a panahon. Pagkiabetala po king Santa Misa ring makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan da ring makatuki, Aiza Valencia Sulaik and her baby Alex, Stephanie Tayag, Malyari and Palo family, Janet Almario and family, Lourdes Nukup, Milagros Aison, Erlinda Torres, Rex and Jocelyn de la Cruz, para king kapasalamatan king Aldoring Kebaitan daring makatuki, Carlos Robert Galang, Father Al Manakmul III, Joe Ginto, Judy Ann Almario, Carmelita Pacho, Jeff Lasatin, Thomas Vargas, Jaden Balinas, Rosel Borjos, para king personal na kayadwanan daring makatuki, Malyari and Palo family, Carla Alvarez, Phil and Janet Castro and family, Judy Ann Almario, TJ Barcelon, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Joel Lacson, Nico Avellanosa, Lydia Cruz, Cardinal Chito Tagle, Ernesto Dizon, Lads Ponyo de Vera, Santi Bagtas, Ernesto Godoy Silva, Carlito Manalang, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para king alanggang kapainawan ding kapatatamong Miyango Nabie, Arsinia Salazar, Gertrudis Matias, Rasing Manyalong Moralea, Renato Lacson, Arturo Lopez Jr., Federico Soto Aison, Erofrosinia Aison, Dr. Brian Bugozon, Martin Angeles, Father Herwin Bulaon, Monsignor Rustico Cuevas, Archbishop Oscar V. Cruz, Rodolfo Rosario Kinkayang 40 Days, Aristotel Gueco, Antonina Esguera, Ermelo Torato, Armando Cruz, Restituto Torres, Ernesto Aison, Lina Lansang, Timocrito Aison, Imelda Talorin Maglaya, Monsignor Francisco Lansang, Maria Teresa Morales, at ding sablang kaladwa king purgatorio.
Talakad tamo po at makyabe ikanta indalit a pamuklat. King balang panahon o ginuporyan ka, King balang panahon o ginusamban ka, Kalerdot kauran kanawan kaskupan, tula mo o Ginoo, King puso ko sasla. King Legioning pananganak, panimbanal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ing pamakiyagom ng banal na Espiritu manatili sana kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Maya pa sisilim po kaya kongan. Maya pasisilim po among. Idaon ta kayong Diyos, ing peka masanting nga regalong pigkalob na kaya katam. Ibalik ta mo kaya king kapasalamatan. Gamitan ta mo para king saplala ng Legiona at king kaya katang maya pabiya. Neng kay atin niyang regalo yung Diyos kaya katamo. Pisala sa likod tamo. Tatakot tamo, uling po ta mas biasa lareng aliwa. O po ta kalyanda katamo, uling atin ta sigurong pamagkamaling minuna. O atin tang milabas, atin lang asabi, tatakot tamo. Dapat yung kaya katang ebanghelyo, akit mo rin yung tinuki kang Jesus. Miali walang tao, den disipulos, den kayang apostoles, muna man detang babaeng sinuyo at sinaup kayo. Dapat atin lang namang milabas tayong aliwa, atin lang pamagkamali. Pero aliwa ito yung maulaga. Yung maulaga, sinaup la, kayong pamandatang, ning kayarian ng Diyos, kayong busal tao. Sinuyuan de Jesus. Karing panahon, atin tang regalo, atin tamong kagiwan, eta ginamit, eta mo pe kinabangan para kareng aliwa. Mangyatang kapatawaran kayong Diyos, at sana, na nakatamong kapamikatagon, sumuyo minuong tula. Ngatangan po, Magumpisal ko, kin Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko kin Diyos sa ginuta mo. in Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamot, kim pangapatao da rin kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Gino, pakalulu. Gino, pakalulu. Kristo, pakalulu. Kristo, pakalulu. Gino, pakalulu. Gino, pakalulu. Manalangin tamo po. Agad na kayo pong ganakanda rin kaya kayong intensyon, din kaya kayong panalangin. Huwag paming mayupaya, lelangan mo kami king sarili mong larawan, ating anak mo, tinggap na kamatayan para king kaya kaming kaligtasan. Sopan mo kaming magbante, king panalangin, karing sablang oras. Itimawa kaya sana, king kasalanan, potang lakpan mine, iting yato, at magtamasa kami, king kaya kang kapayapan, anggaman kapilan. Itiaduan mi, kapamalataan ng ginuming Yesu Kristo, anak mo, mabibi at magari kambi mo ng manal Espiritu, metong mo kimpangan Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ning Amano. Pamasangibot, king mumuna ng sulat San Pablo, Karentao, Corinto. Ingke kaming panaral, ya ing Kristo asinubling mebye. Makananurang asabi ring mapilan kaya kayo, kinding mete nalasubling mie. Nung iting katutuan, mga baldugan king i Kristo, eya sinubling mebye. At nung i-Kristo, eya sinubling mebye, alang kwenta ingke kaming ipanaral, at alang kwenta ingke kayong paniwalan. Maygit kaniti, mayakit ing maglaram kami tungkol king Diyos. Uling sinabi mi king pepasublyaneng mebye i-Kristo,
Dapot ene pala pepasublian mebye. Nuing katutuan king ding mete ela pepasublian mie. Uling nung ding mete ela sinubling mie, Kristo man eya sinubling mebye. At nung Kristo eya sinubling mebye, ingke kong kasalpantayanan alang kabaldugan at atiko pa king pami kasala. Mga baldugan mo naman, king ding meniwala kang Kristo at may nga matena, ela pa miligtas. Ingke katamong kapanayan kang Kristo para king biyemong iti, itamo reng makalunos dili ketiking yato. Dapot ing katutuan, Kristo sinubliyang mebye, at ya ing katunayan, king ding mete, sublila namang niye. Ingamano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. dalit apakibat. Ginoo, ponta ing lupa mo kakuyang tangalan, kumatmo ko king tula. Ginoo, potang ing lupa mo kakuyang tangalan, kumatmo ko king tula. O Ginoo, pakirandaman mo ko, katuliran ing adwan ko. Kakong dalangin, miras sa aking kekang panandam, uling tao kong mapaglinglang. Ginoo, potang ing lupa mo kakuyang tangalan, kumatmo ko king tula. Kaya ka mamawus ko, o Diyos ko, uling pekibatan mo ko. Kaya kasang tingiran, kakong panyambitan, ipakit mo ingalang kupas mong pakamal, o talapagligtas din kaya ka magsantong. Ginoo, potang ing lupa mo kakuyang tangalan, kumatmo ko king tula. Ingatan mo ko, antimong pekamal keka, lalamong pakpak. Ingat mo makanyan sana, lupa mo kakuyang tangalan, uling darapat kung katuliran, at kagising ko neng abak, tula kumatmo ko, uling atsuko king arapan mo. Ginoo, potang ing lupa mo kakuyang tangalan, kumatmo ko king tula. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Alleluia, 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 alleluia. Magsalita ka, O Ginoo, makiramdam yo ing alipan mo. At ilukya ko ring amano ning biya alang angga. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatili ake kayungan, At kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Minta Yesus karing balen at karin baryo. Penaral ne ing may pabalita tungkol king pamagari na ning Diyos. Tinukila karela reng 12 alagad at mapila na babaeng likwanda deng marok espiritu. At may ulula king sakit amyaya liwa. I Maria, ing Mayaus Magdalena, anong keno pelwala nung Jesus teng 7 demonyo. Iwana, ing asawa ng Cruza, ay membro ng kabinete ng Herodes. Isusana, ading aliwang babay. Deti, gagamitan ding sarildang pibandian, king pamanyaw kang Jesus at karing alagad da. Kapatad, ing may pabalitaan kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo.
Yuningig pa, pananganak, panimbalan ng Espiritu, Amen. Babette's Feast. Metong niya pong sinay ni, niyantang 1997. It is a Danish film from Denmark. And it was from a book written much earlier. Ita pong Babette's Feast, siyempre yung bida Babette. Fiesta ng Babette. Babette po, metong niyang refugee. Iba siya po King France, King Paris. Meging niya pong refugees because of the war in France as it was taken by Germany at that time. Meging niya pong refugee, mira siya po Denmark. Mekiabeya po ka rin. She became a cook to a family of a pastor. The pastor was very strict. Strict to po itang pastor. At inya nga duwan daughters. Onang detang daughters na po, matuanon dalaga. Bikidad na la naman. Pagluto na lang Babette. And the community of the pastor was dwindling because of relationship problems. And Babette served them. She was cooking for them. Kaya beya pong bale, kasambahay si Babette sa isang bahay ng isang pastor at meron siyang dalawang anak na babae. Ang pangalan po si Martine and Filipa. Mabait naman tong pamilya. One time, they had a very big lottery among themselves in their locality. Hindi po lottery na malaki kamukha natin or luwating, hindi po ganun. Yung lottery lang, the local lottery. And then, of all people, ang nanalo sa lottery, si Babette. And Babette won 10,000 francs. Malaki pong halaga yan. And of course, itong mga boss niya, dahil siya'y kasambahay, sabi nila, iiwanan na tayo ni Babette. May pera na siya. Totoo nga, nawala si Babette. Nung natanggap niya yung pera, nawala po si Babette. No? Their cook. Iniwan na tayo. Umuwi na sa Paris. No? And then after a few days, bumalik si Babette. Ang dami niyang pinamili. Talagang malaking cargo yung daladala niya. Meron siyang daladalang turkey. May daladala siyang iba't ibang klaseng keso. May dala siyang iba't klaseng wine. May dala siyang iba't ibang klaseng steak, cut and different aromas of mga sangkap na very rare and very exotic. Nagluto po siya. Nagluto siyang big time na big time. Actually, namili pa siya ng mga goblets, mga first class na mga plato. Then, everything was prepared for a long table, a dinner for 12. In-invite niyang pastor, in-invite niya yung kanyang dalawang anak, yung mga boss niya sa bahay, at yung mga protagonist ng kanilang community na hindi masyadong nag-uusap, na may crisis sa kanilang community. And then one evening, Babette hosted the best dinner they ever had in their whole life in Denmark. It's like a French high-class dinner. No? And she served them all the best food that they ever tasted in their whole life. Meron pa silang coffee, meron pa silang wine, meron pa silang cheese. The levels of the French kind of life, no? And they were so happy. During the dinner, around one table, nag-umpisa na lang yung hindi nag-uusap sa community. Aba, nagkwentuhan na sila. Yung masarap yung kinakain nila, nakasmile na sila. Nung masarap yung natikman nilang mga pagkain, they were asking, paano niluto itong sarap-sarap? And they brought the pleasant side of their person before the wonderful dinner hosted by Babette. Ang mahal na dinner yon. Nung umalis na po lahat yung mga bisita, naiwan na lang si Babette and the two daughters ng pastor, si Martine
and Felipa. And they then ask her, "How much did that dinner cost you?" Sabi niya, 10,000 francs. Yung lahat ng perang tinanggap niya sa lottery, binili niya ng mga ingredients at mga materials for that very, very, very wonderful dinner. That changed the complexities of the relationship, of the pleasantries na nandyan pala lumabas around one table in that community. And then sabi nitong mga magkapatid, alam namin, pagkatapos nito, iiwanan mo na kami. Kasi pagkatanggap mo ng pera noon, umalis ka. Akala namin hindi ka na magbabalik. Bumili lang pala siya ng ingredients for so a few days na malengke siya in different places kung saan makukuha yung mga ingredients. And then sabi nitong magkapatid, they were concerned, 10,000 francs yung nakuha niya sa lottery. 10,000 francs din ang ginastos niya sa dinner. And then sabi po nung isang Felipa, "Now, you are poor again. Mahirap ka na naman." Tapos, nag-smile lang si Babette. Sabi niya, "There are no artists who are poor. There are no poor artists." No? Walang mahirap na person expressing themselves. No? There are no poor artists. And just he smiled. And then said, "Iiwanan mo na kami?" "No." "Bakit ko kayo iiwanan?" "I decided to stay here with you and serve you." Isn't that wonderful? It's called Babette's Feast. The women in the gospel who followed Jesus, they were called the women whose past had been taken over by demons. In introduction ng puning gospel, "At tinukila kaya din babaeng pepalakwanan ng demonyo ni Diyos, and they were healed because of their past." Mumunay pundili Maria Magdalena, Susana, asawa ng and the names mentioned. They were women with a past. But they were not concerned of their past. They were concerned of what they can offer, what they can give, and what they can do for the Lord. They supported the mission of Jesus. No big deal ang pinag-usapan sa nakalipas because they were facing the Lord, and what they had brought and given by God was offered back. I think that's also the message of Babette's Feast. You have your gifts. You have your talents. You have your abilities. And yet we hide them. Maybe because it's already part of my past. Milabas na ita. Ala na ita. You don't recognize the gift of God to you. And then you know what surprised ditong dalawang sineserve niya? Why? Sabi niya, "What are you in Paris?" Ano ba yung dati mong buhay sa Paris? Sabi niya, "I am the chef. I am the head chef of a luxurious restaurant." Binanggit po niya yung restaurant sa Paris. Nabigla itong magkapatid. Siya pala yung pinakamagaling na magluto in that great, luxurious, expensive restaurant. And I'm used to prepare 10,000 francs dinner for a family. Para bang binalikan niya, nakalipas niya to show, this is what I can do. And I will always give it to you if I have the opportunity and I have the resources. Para bang nakita ko po doon in that movie, going back, it was a glimpse of heaven. Parang matikman mo yung langit sa grasya ng bawat isa. When you share what you have and not hide it, you bring it even once in a lifetime, you share what you have and give glory to God. I tell you, in every person is like an encounter of heaven and what we are hoping for
that is to come. Ngayong panahon pong medyo mahirap yung buhay, maselan, di tayo makalabas, naka-face mask, naka-face shield, we are distancing and avoiding. It does not stop us from being like Babette, even a refugee like her, seemingly very poor, but very gifted and uniquely very capable. I hope in our lifetime, huwag niyo pong pabayang mamatay lang ang grasyang binigay ng Diyos na kasama natin. Yesterday, I was reading an article. Mayroon pong isang bilyonaryo, 86 years old. Let me check the name of the person. Ang pangalan niya po, ang apelido niya, Fenin. Charles Chuck Fenin. He's 89 years old. He gave his 8 billion savings to charity. 1 billion to his alma mater, certain amount, 3.7 million for education, 1 billion for his alma mater, Cornell University, 870 million for human rights, 700 million for medicine and research, and so on and so forth. Alam niyo po magkano yung tinira niya sa kanya at sa mag-asawa? $2 million. And the rest of the billions, he gave them away. Akala ko namatay na, kaya pinamimigay. Buhay pa siya. And he had that foundation, which is, sabi niya, giving while living. Nagbibigay na tayo habang buhay pa tayo. Huwag na natin hintayin yung pamana mo, pagpatay ka na, doon na lang binibigay. And you are no longer there to witness the grace of God given to us. I'm not saying you have to be a billionaire. I'm not saying you have to be rich or as talented as Babette, the finest chef in Paris. But in one way or another, in our small communities, in our family, you have what it takes to give joy, happiness, and an experience of love to people in whatever we have. Go and celebrate your own Babette's feast in your life. In your own humble way, give glory to God. Do not mind about your mistakes in the past. No big deal for the Lord as long as today and tomorrow you're willing to follow Him and to give glory to God. Every time we do good and give ourselves, huwag po kayong mahiya. Huwag niyo sabihin, nagyayabang naman yata to. Ba't tumutulong ito? Baka gusto niyang tumabol yata sa politika. Bakit kaya gumagawa ng kabutihan ito? Don't think about others people's comments. Just know you have a wonderful vision and you have so much to share. Be a Babette in your lifetime. Celebrate the feast, a taste, a foretaste of heaven and the glory of God to come. May God bless us all, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Talakad tampo. Kaluguran kong kapatad, manalangin tamong ngeni, king sinubleng biya Kristo, ban miragdagan ng kasalpantayan ng tamong kaya, at pamakitagon king sikana na lub, patutu kaya, kalupadareng babay, king ebanghelyo. Nga tapong manalangin, Ginong Yesus, paboren mong sa upandakang mikalat, king maya pabalita. Ginong Jesus, pabren mong so pandakang mikalat, king mayap abalita. Para ka rin sa blang Kristiyano, gamitan de sana in sakramento ning pamangumpisal, banketa makapakikasundula king Diyos at karing aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Yesus, paboren mong sa upandakang mikalat, king maya pabalita. Para ka rin sa blang obispo at pari, kambening makaapostol akaya panlub, paratila sanang makasadyang sumuyo, karing manintun, pamakikasundu, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Yesus, paboren mong sa upandakang mikalat, king maya pabalita. Para ka ring anggang atsuking pamangailangan at tuklasan
sa Jesus king espiritu ning lugod. Pamikakapatad, karing magmalasakit karelo, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, paboren mong sa upandakang mikalat king maya pabalita. Para kaya katangan ng makatipon keti, at tuklasan da sana intula ning pamipatutukang Kristo, kapamilatan ning pamanyapat mayap karing aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, paboren mong sa upandakang mikalat king maya pabalita. Ngeni po, adwan tamo ing sarilit namong kapagnasan. Para king kapasalamatan ng Aisa, Valencia, Sulaik at kayang baby Alex. Para king kapasalamatan ng Stephanie Tayag, Malyare and Palo family, Janet Almario and family, Lourdes Nukop, Milagros Aison, Erlinda Torres Rexen, Jocelyn de la Cruz. Para king Aldodang Kebaitan at kapasalamatan, Carlos Robert Obet Galang, Jeff Lasatin, Father Al Manakmul III, Thomas Vargas, Brother Joe Gintu, Jaden Tosh Balinas, Judy Ann Almario, Rochelle Bordios at Carmelita Patio. Para po king kayadwanandang personal, Malyare and Palo family, Judy Ann Almario, Carla Alvarez, Phil and Janet Castro and family and TJ Barcelon. Para king kapaldananda ring kaluguran ming masakit, Joel Lacson, Lads Ponyo de Vera, Nika Abelnosa, Santi Bagtas, Alan Lagman, Lydia Cruz, Joan Miranda, Cardinal Chito Tagle, Godoy Silva, Ernesto Dizon, and Carlito Manalang. Ganakantala kim panalangin de kaluguran tamo mayang wabie, Arsenia Salazar, Rodolfo Rosario, 40th Day, Gertrudes Matias, Aristotel Gueco, Racing Manyalung Moraleja, Antonina Esguera, Renato Lacson, Hermelo Torato, Arturo Lopez Jr., Armando Cruz, Federico Soto Aizon, Restituto Torres, Yofsofrinia Aizon and Ernesto Aizon, Dr. Brian Gozun, Lina Lansang, Martin Angeles, Democrito Aizon, Father Erwin Bulaun, Imelda Taliorin Maglaya, Monsignor Rustico Cuevas, Monsignor Francisco Lansang, Archbishop Oscar Cruz, Maria Teresa Morales. Ginong Diyos, sa upan mo king ipasyag, ingke kami sarili, bilang kapurian king grasyang pigkalubong biyeke kami. Ingke kaming abilidad, ingke kaming kagiwan, bukod mong ke kami mo binye, manano sang iti daon mi, king ikiligaya at kapuri ni kaya kang lagyo, kapamalata ng Kristong Ginumi. Amen. Liturhiya ni Eucharistia. Malukang anak mo, tiyungen niyarak mo, tinape at talag, karelang yayapang, bunga ni pagan, isip at lugod, gawan mong matapang, ayin ning anak mo, uling balumi, tutulang maluka, gawan mong karapat dapat, tanggapan mo, Ginoo. Talakad tamo po.
Manalangin kayo kapatad, bang dating kaya katang daon matanggap larapan ni Diyos, sigpang mayupayang totoo. Tanggapan ni sana ning Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming migalang kapamilatanan ng kaya kang anak, linupig na ing kamatayan at pepa sari king kasalanan. King upaya ning sakramento, papanatilyan mo kaya sanang mapaminto king kaburian mo, hangga king kamatayan. Lakwan mi sana iting yato, king mitmong tiwala at kapayapan, at miras kaya sana makirake, king kalam ning kaya kang pamanyubling mebye. Itiadwan mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin. iyat nayo reng pusoyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos a ginutam. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulit ing pasalamatan na kang parati numan ka rin. O igpa, Diyos nga langang at lubos may paya. King dali siya lugod, pagmasusyan mi kaya kang kamatayan. King mabiya kasal pantayanan, papasyag mi ing kayang pamanyubling mebye. King ganap ng kapanaligan, panayan mi king panyatang na mit mong kaligayan. Ulinita, kambeding sa blangkoro, ringangel ka rin banwa, daralit mi kaya kang ligaya, lain makyabe king alantok nang pamamaya kapurian kaya ka at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka, Ginoo, Diyos mayupaya. Mipnuyay banwa, ting labwat king kekang likaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Wanyay daratang, kilagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kay kami, malyari lang katawan at daya, ni Ginoong Jesucristo. Bayami daon ko sa ngalup king pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat sa keka, piraso na at binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanawang katawan, ami daon, para kay kayungan. Makanyan mo naman kay baning apunan king waning kalis, pasibayang pasalamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis ting anakong daya. Ing daya, nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita mi patawaran la ring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. I Cristo meteya, I Cristo mebeya, I Cristo mabeya at na tangyapan. Inyang yan igaganakan mi o igpaing kamatayan pamanyubli na mebya ng anak mo. Daraon mi kaya ka tinapen imbiyat kalis ting kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, ikaming sanang misulusulo kikataon at daya ng Kristo. Tipuna nam ting metong ning banal na Espiritu. Ganakan mi o igpay Santa Iglesia mong mahalaganap king meto yatu. Ban mi ganap iking lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading sablang malugod, sasaw, magobra, mabibiyek king karelang sarili, king pigkalubong talento at grasya king biyeda.
Ding kapatad ming susuyo king kasalpantayanan, lalong-lalo na kayo ni parokya mi king Banala Cruz. Ganakan mula naman kapatad ming pepainaon at manenayang subling me, ading sablang me ang uabye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhenin Donin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian king kakabanin panahon, purian dakat paragalan, manggaman king alanganga. King kapamilata ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang totoo kagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kay katam. Ipamiyat banwa, isang banyelagyo mo, datang ke kami, ingkayarian mo, mi pamitwanya loob mo, ketiking yato at king banwa, mi pamitwanya loob mo, ingkakanan mi, king Aldo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, king Aldo ngeni, ating patawad mo ke kami, ding salami ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ka kami, emu ke ipay, sa waking tukso, nuneng ikabos king marok. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ni kaya kang pakalulu, parati kayo mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian at ing kayupayan at tiligaya manggaman king alanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan di kaya kaming kasalanan, nunelawan mo'y kasalpantayanan ing kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ing Ginoo, manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. Pasyag tamo po, mikakametong tamo king matulang lugod at kapayapan. Kapayapan po kaya ko nga. Peace be with you. Kapayapan po. Kordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ning yatu, ibiyem kaya kaming kapayapan. Inyo yung kordero ng Diyos. Inyo Jesus sa milalako king kasalanan ng yato. Nuan laring mayaos king apunan na ning kordero. Gino, e ako matampang tanggap kaya ko, dapot yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ting espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ko, maigit kin sablambage, at pagnasan ko intanggapan da ko. Dapot, impauli na ningening penandit, era ka atanggap kin sakramento, umaya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ko, bala mo wari at syuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan in sarili ko keko. E mo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen.
Matino, salamat. Salamat kilugod mo at lingap. Salamat king pakamal mo't pamaglingap. Salamat po, salamat po. Para kimbe api kaloob mo ke kami. Pamangan mi aldo babiemungan. Tuknangan mi imalan mi nanumaning kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, kilugod mo at lingap. Salamat, king pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Oratio Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka kaniting pamangailangan mi, ban ipaglualo mo kami laban kaniting coronavirus, na marakal na inango abye, at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ingkalam mo para ka rin sablang tao amiyatasan, ban panigaralan ng penibatan niting virus, gawang masampat a paralan, ban ay iwasan ng pamipakalat na niti, ampon makapanintun lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mo la ring kaisipan, ampong gamat do, ring mitagulaling king pamaningat kareting masakit, king mitmon lugod, kaingatan, ampong gelingan. Makanyan mo naman ka rin sablang manigobra, ban makapanintun masampat akalingapan, ampong lunas kaniting sakit. Manalangin kami para ka rin sablang misasakitan, pauli na niting virus. Manano na sanang minulasan lo, ban manubaliking karelang masalese, pamikakatawan. Ipagkalub mo ingkala mo, para king ikakayap daring sabla, ampong makaibe masampat asaw, karing pamangailangan do. Iti yang adwan mi king kapamilatana, ning ginuming Hesu Kristong anak mo, ang mabibe ang mag-ari kambe mo, king kametungan ning banala Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Amen. Nua na Maria, kamasmasling salunan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Kalunsod, Panalangin mo kami. talakad tamo po. Manalangin tamo po. O ipaming malugod, King pamananggap mi kareting banal na misteryo, amang akong alang kapupusa na biye, manalangin kami para king malugod mong saup, king oras ning kamatayan mi. Ipagkalob mo ing tagumpe, arapan da rin kaya kaming kasalang, at idala mo kaya sana king alang kapayapan, king ligaya, at king kaya kang kayarian. Iti adon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At keka antimuri. Bendisyonan ako rin Diyos, bendisyonan ako rin kaya kayong familia at kaluguran, kilagyo ning igpa, poning anak, poning banal Espiritu, Amen. kaya katang misa midaon impigkalub ng grasya ning Diyos kaya katang, gamitan tamo bangasuiwan tayo at mamieligaya king lagyo ning Ginoo. Salamat King Diyos. Kita mo ingayang balayan, ikaw na kaya papastulan, pakati punta mo pasalamat, ako kikilala king kayang